Саламатсыздарбы урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Чүй областына караштуу, аймага караштуу Кара Балта шаарындабыз. Бүгүнкү биздин сиздерге көрсөтө турган ошол Кыргыз Республикасынын мыйзамына бекиген жанагы кассалык аппараттар боюнча сурамжылоо кылмакчыбыз. Бул магазиндерде барбы же элдер ошону сурайбы, ушул тууралуу сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Саламатсыздарбы, сатуучу сиздерби? Биз. Кассовый аппарат барбы сиздерде? Жок. Патентчи? Без патентке разрешение берди беле. Ошо патентиңер кана? Патент өзү туруш керек да мындай жерде илинип. Beş öyle versek sırası şurada. Хорошо, дима вечный. Есть решили? Ролики? Дегма эми. Он тоғызына чейин экен. Ар жактыкы, могу соседний кантинада. Бүгүн канчасы? Бүгүн 13. Бүтүп калыптыр уже, сурооңор. Жок, 19-на чейин. 19-на Ошо чейин. почти бүтүп калыптыр дейм да. Действующий, нормально. Могу аркылыгыма көрүп койсоң, кийинкиси да меники. Эко чогуу. 29 октябрь. Hayır. Sen birinci günü biz aldık. İkinci. Sertifikat менен патентиңиздерди эме кылып коюңуздар, илип. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Кто разрешение вам дал снимать? А? Разрешение у вас? Бар, разрешениябыз бар. Именно предписание мен магазине. Что случилось? Биз баарына келе атабыз. КТМ аппарат сурап келе атабыз. Анан? Мынакей. Анан Эми көрсөтүңүздөр ошону. ким жиберди силерди? Биз чакырабыз бияка бар жогун. Сакалыңыз бар экен, намаз окуп ким жиберди? Эл мененсизби, ким мененсиз? Кандай ким менен? Сиздерде барбы жокпу аппарат? Решается этот вопрос. Биз митингге чыкпадык беле баарыбыз. Жок, барбы жокпу? КМ пока алла элек, потому что бизге айткан вопрос этот Патент? решается. Патентибиз бар. Ошентип айтып коюш керек да. Да, ушинтип айтып. Яны патент деген туруш керек да, барбы көрсөтүп коюңуз. Митингге чыкканбыз билесиңер баарыбыз туурабы? Элдер. Жок, айырмасы жок бизге. Биз митингге чыгасыздар, биз өкмөт эмеспиз Хотя сиздерге. представьте, что вы за организация. Көрсөттүкпү? Көрбөдүңүзбү? Представьте, ушундай маселе менен жүрдүм. Биз ошон үчүн сурап атабыз, ККМ аппаратпы сиздерде же патентпи деп. Патент деген негизи туруш керек мондай жерде ксерокопиясы менен, товардын сертификаттары кошо туруш керек. Муну деген каждый покупатель, каждый покупатель сураганга эмеси бар, имеет право муну. Не, патентпи бизден. Патенттин барбы деп. Патент да туруш керек, товардын сертификаттары да туруш керек. Органы, которые проверяют наши патенты. Вы что думаете, они без дела? Кечирип коюңуз, азыр мен сизден товар алайын, сиз сертификат көрсөтө албайсызбы ошол товарга? Нет, почему? Эмнеге? Көрсөтө албайсыз, биз билебиз да. Биз ошон үчүн азыр патент деле сурап атабыз. Ну, патент у нас есть? Ошону көрсөтүп коюңуздар да болду да, эмне ызычуу керек. Срогун эле көрүп кол, болду бизге ошол эле. Любой, каждый покупатель должны эмени көрүп туруш керек, аны сураш керек. Каждый орган, даже любой покупатель, любой клиент сураганга эмеси бар. Налоговыйлар келет да өздөрү. Келет, алат. Сиздер ошолорго эле көрсөтөсүздөрбү? Жумуш алат. Потому что это ихняя работа. У вас пресса новости снимать. Снимайте новости. Это тоже новости. Ну, как? Это не новости, что ли? Когда мы на митинг были, где вы были? Почему не снимали, не ходили? Почему митинг чалса? Мне септе магазин жумалап жаталып атат. Үч мына Баткенге патент барбы? Биз аны билбейбиз. Допустим, ящиктеп май бердик, сахар магы. Не снимать этпейсиңер, пресс болуп кел. Баткенге жардам бердик. Туурабы? Анан келип Мону бериңизчи мага. Сатып алам. Эмесин сертификатын кошо көрсөтүңүз. Жок, эмне септен антып? Жок, көрсөтүңүз. Жашынака иштеп аткан карапайым элге постоянно чукуйсуңар, эмне септен? А почему когда Баткенге жардам беребиз, Жок, сиздерде пандемияда жардам беребиз мешокто пакеттеп. Почему вы тогда нас не снимаете или көрсөтпөйсүңөр? Сизде же патент менен товардын сертификаттарынын копиясы ушундайынан туруш керек.
Мына мен жибердим. Жок, ушул Мына менин сайтым бул. Мында ошо магазиндер. Бу жерде менмин. Мен ушу аптекадан бери кыдырам, ушул иштерди кылам мен. Тааныбасаңыз мындан кийин таанып алыңыз. Бериңиз мага мына сертификатын сатып алам мен. Организациясы. Көрсөтпөдүмбү мен сизге? Көрсөтпөйм, бербейм. Жок да, туурабы? Бар, бүт бары бар. Ладно, я снимаю, немеге берем. Мени көрүп ал. Адрес. Статус. Магазиндер соседний. Ынтымас барушна. На день престарелых. Эже анын бизге эч кандай айырмасы жок. Биз сизден бир сурадык, болгону патент сурадык. Болгону или кассабы же или патент ошону эле сурадык. Сизде эмне кылдык биз? Эчте кылган жоксуз. Вы мне данные дайте ваши, визитка барбы? Жазып калыңыз номер. Жазып калыңыз. Муну прямо эле меникине жазып калыңыз. А что, визиток ничего нету у вас? Биз визитка кылам, биз эмне? Biz vizitка берели. Биз реклама кылып аткан жокпуз. Биз кызматтабыз биз. С собой я ношу. Жазып алыңыз мына номерди. Патент алдыр. Патент байке эме. Ксерокопия кылып постоянно ачык туруш керек. Меники постоянно оригинал эле турат. Мынеки. Ага, все. Свиш. Бүгүн канчасы? 11. Сиздердики өтүп тургу. Жок. Наркайдыкын карасаң, айдан айга да мен даже 7-синде алышым керек эле, мен 4-үндө алганмын, вперед алганмын. Onu болуп атпайбы бул? 11. Болду, 11 экен. Эме, ноябрь экен. Сиздер патентпи же ККМ аппаратпы? Патент. Көрүп койсок болобу? Патентпи? Иә. Последний патент тоже все. Мынакей последний декабрьга чейин төлөп салгам. Мына последний штук. Карасаңыз, ушу последний. Нет. Ал эмескенби? 21-жылда жүрбөйбү? Отуруңуз анда. Вот чоң кыз тапты мына. 22.09 деп жүрөт. Мына сентябрь. Бул сентябрь экен. Дальше гана. Шерде да азыр. Анда структура болуп тур, последний номер чыгар. До какого числа деп. Мынакей. Кайсы күнү алган? Мына таптым. Бар экен. 21 декабрга чейин. Саламаттаңыз. У вас патент или какая мечтейская машина? Машинка бар, да? Ну-ка, ваша сода болған жоқ па? Шықты ғой жағын көрі? Көрүп койсок болобу? Биздики сурамжылоо кылып жүрөбүз. Жок, бул мындай эмес. Кирген кишиден атын ким дедиң? Данияр. Кирген кишиден неме кылбай эле патент ксерокопиясы менен. Анан сертификат дегендер постоянно туруш керек бар нерсесин. Все болду. Ошол эле. Жок, сиз эми мен антип мен эч кандай кирген жокмун мен. Азыр биринчи эле жолу силердин магазинге кирип аткан жокпуз. Кыдырып келип атабыз. Клиенттерге беребиз. Ноябрга чейин. Болду ушул эле. Жок. Мону неменичи? Файл кылып туруп элечи, мондай бир жерге коюп коюңуздар. Ошол эле. Ой, Аренда? аренда. Ну да, аренда. И патент отдельно же. Патент отдельно. А у вас нету, что ли? Почему нету? Контракт, говорю же, по контракту работаем. Единый налог. А у вас осо? Частный. Береші, еме документ бар. Күнүгө келген кишини ар бир кишиден эме алып атпайсың, акча алып атпайсың, ошону бияка киргизишиңер керек. Эси киргизбесеңер отурбай калат бияка чөп. Киргизем каждый күн. Ошо бүгүнкү операцияны чыгарыңызчы жана киргизсеңиз. Bizden андай чыкпайт да, бизде bir айда Жок, bir. бияктан көрүнөт, чыгат. Бир күндүк операция чыгат. Бир күндүк бир айда чыгат, бир жылда. Итого, за день чыгарсаңыз. Еще biz только вот еще ашкан жокпуз. Когда пошла 3 жыл положено. Утробай. Вот только сейчас хотела я. Жок, кассовый аппарат барбы жанагыдай же патентпи? Иште канча жыл Жок, сарады? патент. Көрүп койсок болобу, последний числосун. Жок. Эжен жакын. Мына мен акчаны арендага алганмын. Ошолчо иштетилбей жатты. Мына чыкканына бир 2 күн эле болду. Канча эле болду? 2 күнбү? Бир жума деди бияк. Жок. Bir jumada 2 күн келип ашты да ошо боюнча кетип калышты. Мына келген 2 күн болду.
Келгени 2 күн болду. Анан эми патент болсо патент ачылат да, ачышат. Азыр жок да. Азыр жок, бирок эми бул жаңы ачылып атат да. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп аткандай биз көчөдөгү жайма нерселерден эми сураган жокпуз. Бул баягы элдин күнүндүк бар нерселерин сатып атат бул жерде. Жанагыдай чоң бизнесмен же мындай обороту бар элдер эмес булар. Биз ушуга чейинки ар дайым иштеп аткан магазиндер, кафелер, ошолордун патенти барбы, же кассовый аппараты барбы, же болбосо ошолордун жанагы тейлөө сапат. Азыр Кара Балта шаарындабыз. Ушу Кара Балта шаарын башаты кылып Бишкекке чейин бүгүн кечке жеткенге аракет кылабыз буюрса. А чё не оставили сюда аппарат? Что снимаете, чтобы я хотя бы знал. Патент есть, и аппарат есть. А чё не оставили-то сюда? А кому? Да. А вы кто? Пресса. Ну, должен, да? Не, вообще, я просто... Поручение налоговой инспекции, между прочим. Не, хорошо, без проблем. Патент есть, аппарат есть, просто мне так Как вас интересно. зовут? Юра. Юра. Патент должен, это как в дне вместе. Постоянно. Патент и сертификат постоянно. Должен стоять в дне вместе. А сертификат на что должен быть? На живую рыбу? А чё? Да, Это конечно. мой пруд, свой водохранилище. Ну, все равно. Вот, смотрите. Патент налоговый, это январь аренда. Это патент не рисует. Последний он. Это просроченный лось. У меня не может просрочено патенты быть, у меня всегда патенты всегда. Последний патент покажите, Да вот я последний. смотрю, вот где число, не вижу. Так, это август. Дальше. Где увидели, не увидел. Вот число. Значит, нет лос. А ну-ка, последний. А, это не патент. Это отчет. Где вы смотрите? Сентябрь. Вот. Ну вот, я же говорю, как, 10-го. не бывает такого, чтобы я не оплачивал, каждый раз А оплачиваю. нет, у вас уже просроченный, вот видите. А, 29-го, все. Ну что, я знаю, что я за этим контролирую. Извините. Всего хорошего. Сиздерде кассовый аппаратпы же патентпи? Көрүп койсок болобу, а эмесин. Патенттин бүгүндөлөр алып кеткен. Азыр жокпу? Çalaymış. Kim apkaş karıyor? А, өздері апарып береді? Да, у них же планы. Вот так они работают, значит. А неменеге кuratorga ме жабы? Аты кем? Ну, сыртын тартшы магазин. Sen niye patates bakır vermiyorsun? Niye? По республике çıkmaya жатат, неге? Ато бияка текшерип бериптир да. Каяктан келдиңиз? Биз Бишкек. Бишкектен дейт го. Атын сұрап қоңыз, кім екен аты? Чыкпай жатсам, берейин бе телефон. Бер жіберші. А неге патент шықпай жатыр? Патенті жоқ екен. Республика çıkmay жатат. А бұларды қашан бітті деп немесе патент сроку? Я. А причина в чем? Неге? Жоқ, біз Бішкектен келдік. Причина в чем? Неге шықпай жатыр? Бұл же получается 6-сынан бері патент жоқ іштеп жатады, кассовый машинасында жоқ бұл жерде. Жоқ, 6-сы болса бүгін қанша соққан? 12-си? 6 күннен бері получается же патенті жоқ іштеп жатады, ККМ чегеде іштеп жатады, жоқ іштеп жатады, а сода жүріп жатпай ғой. Ты понимаешь, о чем речь мен айтып? А на ККМ неме қойдыруға, машина қойдыруға ма? ККМ қойдыруға. Так, Ақтан деген куратор екен, Жайлинский районы. Саламатсыздар ғой. Сіздерде ККМ аппарат бар же патент бар? Көріп қойсақ болады?
За смену 295 элесем болду. Эмне мынча көп? Сатканча болду? Эмне көп? Биздики чайханада бар кассовый аппарат. Кассовый аппарат. Чайхана каягынан алынды? Те ылдый жакта жана военкомат жакта билесизби? Азыр бу жерден жөн эле сатып атпайбы? Андай жокпу андай? Бизде эмеде мындай самыс эле кетет. А биякчы? Биякта мындай эле отуруп эле жегенге. Чайхана номер 1 деген силердикиби? Чайхана номер 1 эмес. Чайхана улар рестораны менен Улар? бар го. Не, подождите. Покажите нам этот патент или кассовый аппарат, покажите. Чё у вас грязно так? Не закрывайте. Мынакей. Урматтуу туугандар, биз кирүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок.